Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa dia kung pamanayari na rin ako na makapang udah na sa iruin na gagawin pa na nadam. Na dia kang kunay di kukurmat na di pelilalilangan sang kotoa ariakan. Ino si Jelani adi edu keturanan. Nah tama na sakya kididaya engko to mama birami. Ala di kadi Enisa. Nah dumalo yung arano na ko mga kapatid. Jelani adi na naso arikulay asida to no. Kaya ko na rin ako na espesyal tuyuki kadi Enisa adina na so mamabir Jelani. Aya din na so dato no ari upanimbang aminumbo adato maganduga ko ranaw nagusuragat nakati ari kulay natetangkay kabud na sa sudi. Kaayad nami atabuna di tagudaya so ninang nasang ko ano laging ding uswara o panimbang aminumbo ada to amaganduga ko ranaw nagusuragat natomite ko na lumigis ko patapya gadidan sa katino. Assalam.
sakai au manami agi malai wirang kono ko sadinarna ina oji lani aya kapian yan magayunayun tano wa ido paingin tanu beden o kadina ana de puyaga wa uina de guguna wa mabulu sama pia makowa so singanina padari de tono eno si dilani aido ni na so diri ya oda taraki ni dia au so kadira apa angkatan kadi ni sang so dilumbe kau bentuk lani ainu alam ma'adayo pangudenya karana saya dinna kawunutana materi manorana Soraga kata tomitang long saku patapi iya gedilae eno mambu kanu buona kaki yang aduna na au kau raya orang tanami timbeng ako diri dayen dewana tomitaya lumigi sapo patapi ya gedilan nam ikanu kewan medem kapapeng abubumbe au ngangeni pangenimbe ngadadaku ngakasara itu amagenuwe no alama ada sarau ribu nang kowe asara di mengedewe magere kowe sapanto dekaku idewe nasarano sapa mayu bikaran nasai unurang kono